Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyami, mga babayami si kuwagama Islam, diyan ka iya kagagawiin na ayad na sumpatan tanu abitira tanu na ginan suditan o di ka pamagusaya sagyang kutuwa as-sihr wal ain. Ginan sutigitan wa katao kapangatao nagugyang kutuwa songkor. Si kumiyang una na piyakarayag tanu wanto na mga sabab akap kesugat agyang kutuwa tao katao nagu piyamagusay tano panagyang kuto karata agyang kuto paman nakausar sa katao nagugyang kuto kasung sagyang kuto mga paririmar na initundug tanoron agyang kuto ukit akapakalidas utaw sagyang kuto karata o kapangatao nagugyang kuto sungkor. Yuto mga pagariya igira paman na dapan masugat katao agyang kutuwa tao nagudapan nakasungkuri. Iman to sagyang kaya kagagawi na ayap man pamagusayin tano na anto na ay bulong. Ami aloy sa Quran nagusagyang kutuwa hadithu Nabi Tanwa Muhammad ipemulong sagyang kutuwa tao ami asugat katao. Paman na aduna tao miya sugat katao na anto na imbulong tanoron. So, gyan ka iya paman na kapamagusaya tanoron na tano diniw piya nagu ayama piya na paman na surat ni wagyang koto pagaluin tano mga sura o di na ayat sa Quran sagyang koto paman na imbulong sagyang koto tawa kaya katauan. So panginintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala tawfikan tano niyan nagupaman na ibigay niya rakatan wag yang kuto adi tano di kapangnala si ko bulong inaloy uwagamatan wa Islam. So Ibn al-Qayyim rahimahullah isa nan si ko mga laulama tano na tigiyan na aya pinaka mabager bulong sagyang kuto atawa kaya katauan udi natigtan wa miya sugat katao nagyang kuto bulong puun si iku Allah subhanahu wa ta'ala ayaman na nabulong puun si iku Allah kagipaman na si ikin wa sagyang kuto katruyan na sa Quran. Why? Tigo mga ulama lagi do Ibn al-Qayyim tigin nagyang kaiya bulong apuun si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagi paman na pinakamabagara bulong. Igira as supuso agyang kutuwa manusia na matataguun agyang kutuwa mala asarig si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagu malaon agyang kutuwa tadum si ko Allah subhanahu wa ta'ala na kepakay pemulong sa kaniyan o di na bulungan niyan nagyang kutuwa ginawa niyan. At yung mga ulama paman na makanini at sa kaniyan ni piya paman na gyang kutuwa kambulungi sa gyang kutuwa masusugat katao nagyang kutuwa paman na pemulungo nagugyang kutuwa paman na tao na makapagikhlas nagumakanini at piya nagupaman nagyang kuto kapteruan yan sagyang kuto mga ayat kambutian yan sagyang kuto mga ayat nalagi diya naman buwa paman na pangingim benar niya no to agina natigo mga ulama imalaap kesabapan kebulungan agyang kuto tao amya sugat katao padsagyang kuto mga sura pembetian sagyang kuto atawa miya sugat katao anta akapaman na sakada na mismo miya sugat katao na kapakaya pemulungan na kaginawang ka. Importante na matatagur ka agyang kuto paman na ikhlas o di na makanini at kapiya
nagupaman na malaagiyang kutwa sarig ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Saya paganay mga pagarya aimbulong sa giyang kutwa tawa miya sugat takatao naginan sa suratu al-Fatiha. Naman ito? Yung kaya suratu al-Fatiha na sukadaklan na diniya na ya katawan miya lalab sa abulong nagumiya bagay abulong sa giyang kutwa tawa miya sugat takatao. Aginan so paman na suratu al-Fatiha apaman alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin taman sa giyang kutwa kapusan yan. Suratu al-Fatiha. So kadagala si kung mga Muslim na milalangagira na ya nagukatawan nila na giyang kaya suratu al-Fatiha kapaman na pumutian na ya sa giyang kutwa paman na mga sambayang tanong. Nagyang kutwa suratu al-Fatiha mga pagarya na miya kalalaanan nagumiya kabagabagaranan abulong sa giyang kutwa tawa paman na kasugat takatao. Upama ko sa kamismo imiya sugat takatao napmeti ang kauto na paman na putar na ka sa ginawang ka. O di na adnang bulungan na ka, pamilyang ka, tunganayin ka, apaman na kaya katauan, nabati ang kaunagiyang kutwa suratu al-Fatiha. Saya dalil mga pagarya, na miya panutula adeng ko na paman na sabaad si ko mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi isiran di malayalayag. Paman nasisiran na tigitano sa lakawan. So mga sahaba, nagyang koto paman nakapsungiran sa gyang koto adar paasungwan niran, nasiyagadan niran agyang koto isa ka kaum. O di natigitano darpa agyang koto uluan, agyang koto paman na mga tao asiyagadan niran na darpa na inabuta pangangabuta. Kau to paman natigitan wa kiya bisaan. Giya ko to paman na mapuro agyang ko to asyaga daniran ang mga tao. Sudah tu iran na aya kiya bisaan. Inabuta mga ngabut. Natialuan yan agyang ko to isa ko mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakagiya ko makaumaon na piyamulungan yan. Sa aya inibulong yan nun, nagyang kaiya di tano ditero na suratu al-Fatiha. Aya inibulong yan nun na suratu al-Fatiha. So kaya batian yan nun sa gyang kutwa suratu al-Fatiha, nagyang kutwa datu agyang kutwa mga tao kaya bisaan, na paman na tuminin dekad na direk, paman na tigitan no amia piya, sa lagi din na tigo mga ulama, o pama ko dan yan magda magyang koto masakita magagdam yan si iku muna kauto. Ini bulung yan nun, nagu ini putar yan nun, nagyang koto suratu al-Fatiha. Yang koto mga sahaba, nakagiya ko makaw masiran si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pianu tuliran nun. Apaman nagyang koto miyaulaw lagyang koto siyagadan iran mga tao, kaya bisa nagyang kutwa datu iran, na piyamulungan nagyang kutwa isakiran, nasukon sunabitan wa Muhammad nagyang kutwa kaya naganyanon, na badin ng miyakakila. Miyakakila sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagutian to niyan. Amata nagyang kutwa paman na galbak, o di na pinggalbak agyang kutwa isa ko mga sahaban niyan na kuri kutwa galbak. Sa manutong mga pagarya, na mala abulong agyang kaya suratu al-Fatiha. Pumulong tanwaya si kung mga ginawa tano, igiraman ito paman na adna, magagadam tano, nagu imbulong tanwaya si kung mga tao ang makakakailangan nun, lagi dagyang ko to paman na miya sugat katao kagiginan, pinakamabagar abulong sa gyang ko to. Ginan ipaganay mga pagarya agyang ka na suratu al-Fatiha. Namya panutulo panagyan ko ito isa kong mga laulamatan wa su Ibn al-Qayyim rahimahullah. Amya kay sa atigian na gyan ko ito katatagwakan sa Makkah. Pamana su Ibn al-Qayyim na sisiiskan yan sa Makkah.
Nagyan ko tuwa kakakatataguyan roon na badin na miyasak. Gyang ko tuwa katataguyan sa maka na badin na miyasakita. Gyang ko tuwa mala imama su Ibn al-Qayyim. Gyang ko tuwa kaya sakitian na tigiyan daket una ka na tigiyan pamumulong lagi du mga doktor naguda penapaman na miya to unakan bulong sa gyang ko tuwa miya gida makan sakit. Ayam ya suatigu Ibn al-Qayyim na sakan din na tigiyan miya mulong si ko ginawakan. Ayaman na niyan na miya sakit sa kanyan na din na ba miya to na mga doktor o di nagyang ko tuwa tigitan wa bulong. Sakit tiglan niyan ay askan yan din imiya mulong sa ginawa niyan. Saya tigyan na inibulong akan sa ginawa kan na kumino ako sa giyang koto paman na iga zamzam, mauzamzam. Giyang kanan na paman na mauzamzam na isa pananan na malaabulong. Nagyang koto kaya kuwan yan sa iga zamzam na ayap mbetian yan nun nagyang koto suratu al-Fatiha. Biyatian nun su suratu al-Fatiha sa paman na pikakaso-kaso ya kanon mati at tigu Ibn al-Qayyim. Oriyan yan na ininamakan na tigiyan. Kau to paman na ayaw kita kaya pamulong Ibn al-Qayyim kaya pamulongin yan sa ginawa niyan na mauzamzam nagubiyat yan o nagyang koto suratu al-Fatiha. Ininamayan nasukay naman yan nun na pitero yan nagyang koto at tigiyan miyagda makan na paniyakita na miyada o di na tigiyan na miyakapi ako. Oriyan yan na tigu Ibn al-Qayyim na badno to paman na kaya layamanakan uman din ni magdamakan sa ginawa ko atigiyan na paman na gyuto iimbulungakan sa giyang koto ginawakan na lagi din na paman na kapya nagupkeda agyang koto magagdamakan paniyakit. Nagina ng mga pagarya inaluitan no apaman na tutulan si iku paman na mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagugyang ko to amala Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah napketanto niyan amataan amabegra bulong agyang ko to suratu al-Fatiha. Miyakalala bulong nagumabegra bulong sa suratu al-Fatiha. Ay kadua apaman na bulong punsi ko Allah subhanahu wa ta'ala naginan so al-muawwadatan o di natigitan o aginan so qul a'udhu bi rabbil falaq nagusukul a'udhu bi rabbin nas na isa panana na paman na kada kalang sira katano na milalang agtanuanan katawan tanuan agiyang kanan na suratu al-falaq agu suratu nas qul a'udhu bi rabbil falaq nagukul a'udhu bi rabbin nas. Miyapan utulu Bukhari agusto Muslim sukun su Aisha radhiyallahu anha darudu pa nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Peter yan sukun su nabitan wa Muhammad su Rasulullah na igira adna paman na miyagdam yan sa ginawa niyan idha shtaka paman na miyasakit su nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayako na pembetian nagudi pamulong unabitan wa Muhammad sa ginawa niyan nagyang kuto inaluitano apaman na sura aso qul a'udhu bi rabbil falaq naguso qul a'udhu bi rabbin nas na anda ni kabetian ro na iputarian sa ginawa niyan kauto iputarian sa ginawa niyan o di na ipagipon niyan sa giyang kaiya lawas unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama no to mga pagarya na upumulong tanong, bulungan tanong ang mga ginawa tanong, sa giyang kuto ang mga paniyakit, antakaad ng bulungan tanong, apaman na mga pamilya tanong, nambetian tanong ron, sukul a'udhu bi rabbin nas, Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, tama sa giyang kuto kapusan yan, nambetian tanong ron, panagiyang kuto, kul a'udhu bi rabbil falak, nagusukul a'udhu bi rabbin nas. Tuku Ibn al-Qayyim rahimahullah, yang kanan na paman na kialuya sa giyang kanan dua surah. Qul a'udhu bi rabbin nas, qul a'udhu bi rabbil falaq. Naswatigin so kakailangan naun. Agyang kutua oripan na paman na mas makakailangan yan to igira paman na
mas makakailangan niyan to, adigyan ko to kakakailangan niyan sa giyang ko to paman na kapangginawa niyan. Naman to. Paman na mas kailangan na kao to adigyan ko to kapangginawan ka, nagugyan ko to kapagana ka, kapagina maka aguyang ko to pada paman na kailangan na lagi dumangan ditar. So tantuanan na ko mabagar nagumala abulong agyang kanana suratu al-falaq nagugyang kanana suratun nas. Sa tigong mga ulama, padepan sa bulong, imbulong sa giyang ko to atawa miya sugat kataon agyang ko to ini pamang doon nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga bulong. Aginan so Allahumma rabbin nas azhibil ba'as washfi anta syafi la syafa'a illa syafa'uka syafa'an la yughadiru saqama. Napagandan waya. Kaigiraman utuad na bulungan tano anta aga paman napsakit si mga ginawa tano na naiputar tanwanan agyang kanana paman na dua at tigtan wa Allahumma rabbin nas adhibil ba'as washfi anta syafi la syafa'a illa syafa'uk syafa'an la yughadiru saqama. Hina ni paman na inaloy mga ulama ikatalo apaman na ipumulong tanong sa giyang kuto mga tao amya sugat akataw anta ka imbulong tanong si ikong mga ginawa tanong. Ikapat ati kong mga ulama na giyang kuto igira adin magagedam o tao sa ginawa niyan. Na giyang kuto kun lima niyan nasa din sa sakit sa lawas yan. Sadya sakit sa lawas ka. O ayap sakit sa lawas ka, ginawan ka, nagyang kaya ulong ka, nakapating ka. Kapating ka, giyang kaya ulong ka. Sadya giyang ko ito paman na sakiton. O ayap sakit sa ginawan ka, nagyang kaya ipanaka na, paman na kapating ka. O di nagyang kaya baro ka na ka, limang ka, tiyan na ka, o di naapian di sa giyang kaya lawas ka. Na ande din kakapating kaon, may kapatakaw nagyang ko tuwa paman na limang ka, nabatiang ka su bismillah sa makatalo. O pamakwayap sakit nagyang kaya ulong ka, nakakapta na ka na batiang ka gyang ko tuwa bismillah, bismillah, bismillah sa paman na makatalo. Nabatiang ka atigyan sa makapito, agyang ko tuwa paman na a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Kauto. Batian sa makapito, agyang ko to, a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadiru. Makapitong kauto makabatia, mamambatia. Sa manuto nagina ni pada ukit, ini pamangendo orakatan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa agyang ko to, kambulong itano sa agyang ko to, magagedamatan wa sakit si ikong mga lawas tano. Batian su bismillah sa makatalo. Makapito agyang ko to, a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ayay kalima, abulong mga pagarya, nagyang ko to, inaloy o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abulong atigyan na bismillahi urkika, min kulli shay'in yu'zika, wa min syarri kulli nafsin aw aynin hasidin Allahu yashfika bismillahi urqik. Kauto. Muti ananan mga pagarya. Sagyan ko to ayaman na niyan napkasakit, biya sugat nakatao anta akapaman na imbulong tano si ko ayaman na niyan na makakailangan niya nagyang kaya bulong. Pero mananakumbu, bismillahi urqika min kulli shay'in yu'zik wa min syarri kulli nafsin aw aynin hasidin Allahu yashfika bismillahi urqik. Tigo mga ulama pada penatigian amala abulong sagyang ko to amya sugat akatao apaman napakabagayron aguna nagukepian niya nagyang ko to ataw nagyang kana na paman na o di na sukatubat si iku Allah subhanahu wa ta'ala. At-taubatu ila Allah azza wa jal wa kathratul istighfar nagugyang ko to aditan no di ka pakandekala sagyang ko to istighfar. Bumiraw ka astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim.
So lang-ulanguan o mga tao, amya sugat katao, anta akaad na paman na magagadamyan na panyakit, natuba ta kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Napakanda ka lang kaagyang koto, ading ka di katero ako, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padapan na paman nalapi at yan, astagfirullah al-azim wa atubu ilay. Astagfirullah al-azim wa atubu ilay. Katan, gina ni mga padapaman nalapi at agyang koto, adi ka pakanda ka la sa agyang koto istighfar. Tigo mga ulama ino to, apaman naptubat sumano siya, agu pakapendekalan yan su istighfar, kagi tigo mga ulama, afadzunubu, hiya sababul masaib, na kagigiyang kutwa dusa agyang kutwa tao. Giyang kutwa miyan dusa niyan, miyang galabak yan na apaman na marata, na ginan ipkesabapan na gumala asabab sa giyang kutwa apaman na kisugat kutaw amarata. So, giyang ka iya dusa, naginan idaw na aniyan apaman na kisugat kutaw apaman na mga muralap, kisugat kutaw murala, sabab sa giyang kutwa mga dusa niyan. Na ino to kailangan na makatubat kutaw nagu mapakapendekalian na giyang kutwa apaman na taubat, istighfar. Tigo mga ulama, awat taubatu hiyad dawa. Suwatigiyan sukatubat nagina ni mala abulong. Sa suwallahu subhanahu wa ta'ala na pitro yan si iko Nabiyullah Salih alaihi salam. At tigiyan na laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Paman na ay mga pagtawakan na panganikano si iko Allah subhanahu wa ta'ala sarila. Pitro anan o Salih si iko pagtaw niya na paman na ini sugu yang kira nagyang kotoa kapumanganiran sarila si iku Allah anta kapakapendekaliran si iku istighfar la'allakum turhamun ka ang kano ipangalimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama, afahasib nafsaka wa fattish, ayaman na niya na pamagitungan ka at tigyan na ginawang ka, nagwayaman na niya na ilayang ka ginawang ka, si iku paman na mga galaba kami susugat ka. Paman na inukay ni kesugat katao, di na inukay ni kararagani, inukay ni kesakit. Na paman na pumagitungan ka ginawang ka, kagi babede na paman na di pakagaga sa paman na dusa agyang koto ginawang ka. Paman na tanto din ako minde ka lagyang koto kaya pakang gilabak ka sa marata ini kararangit ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama, padsadalilanan, apaman na aya sabab kap ke sugat utawa tiuba murala na punan sa giyang kutu adusan niya nagyang kutu akatero Allah wa ma rabbuka bizallami lil abid. Paman adaman si iku Allah subhanahu wa ta'ala uban niya na palalima agyang kutu uripan niyan. Paman na igira sutaw na napaparatian niya su Allah na din niya din na palaliman. Ugay na may pamangkasutaw na minggilibag sa dusa nagito ap kesugat sa kaniyan amurala o di natigtan o ang mga tiuba. Nagup kesugat ang mga panyakit. Sa adam pa na, Peter o mga ulama tano, abulong sa giyang kutuap kesugat akatao. Atigo mala imam so Sheikh Ibn Baz rahimahullah, natigyan na padatigyan sa giyang kutuap bulong sa giyang kutuap akatao, agi padepan sa giyang koto kakebulungi sa giyang koto ataw na igira aso taw na kaya katauan na panabnarin niya na tigyan matoon niya na agyang koto kababetadan sa giyang koto akatao o pamatigyan kumilalabang sa lupa na o katawan na ka nakuha ang kaon kalutang kaon na agyang koto akatao o pama kumibetad sa suldawalay nakuha ang kaon. Agi paman nagyang koto peminasa o di na binasa niya nagyang koto pedian anta kapiang atawan niyan na paman na okitiran na ipelebengiran sa lupa anta ka ipagilidiran sa giyang koto asulda walay o di na usumil miya kasulda walay ka na imbetadian sa giyang koto walay ka. Nati ko mga ulama upo na kao tumatoon nagyang koto paman na katao. Upo na ka matoon napaman na kinuwang ka, nagubini na sangka, na kebatal, nagupaman na kedaan sabi sa agyang koto akatao. So, ad na paman na kasimatanuron, apaman na pekatoon sa agyang koto, apaman na disebut na siya, andin ni kailayo na tigira na katao aya.
Nagyuto, andin ni kato na uto, na paman na binasa nagyang ko to ataw, na natigo mga ulama, agyuto din naman buik, kaya da isa-bisa agyang ko to akatao, apaman na may susugat sa agyang ko to ataw. Nagina, naman uto, apaman na adna mga orasyo, na kung kagagadaman niyo, aginawa niyo, apaman na lagi do di din mapipi aginawa niyo, apaman na lagi do adna, paman na dira kano di mga tao maminasa, na malukano pilulumpiyo. Ilay niyo so emanen na sulda walay niyo, pumayo pa sa kano, nagupaman na pagatura-tura kano sa sulda walay, kagi babad na paman na, giyan ko to, giyan ko to akatao na misusul sa giyan ko to akatao na babad na misusul sa giyan ko to mga walay tano, o di na paman na sagyang ko to paman na milalabang sagyang ko to mga lupa amarani si ko mga walay tano anda ka adna paman na miya katurur ka na tiya sukata yang ko to miya nga taor ka na sanyan ilalabang tatagu agyang ko to paman na kataon na ko ang kaon na binasaan ka way binasaan ka kanabang ka paman na nabaw to pakauman sa kakakatawir ka agyang ko to akan binasaan kaon basta mato na ka na binasaan ka din kagito ni paman na kaya da iron sa bisa na insyaallah na keded na agyang ko to akatao gina ni paman na katero o mga ulama yang ka iya so Sheikh Bimbas na tumo apaman na katukawan tano nagupaman na katukawan ni wa isad na ya paman na ulama mala ulama apya su mga jin apya su mga jin, mga ifrit, sama malaka na ipkelakiran subimbas. Paman nagyang ko to kalaian ilmu sa giyang kaya lagi day apugusain tano. Giyang kaya katao o di na so mga pediyan na paman na pagkabinasa sa ikotaw lagi do pa mau mga jin na sa giyang ko to akaw-yag-uyag yang panamya panutulo mga ulama apaman na so mga jin, mga ifrit o di na antunasan nagyang ko to akaw yagu-yagu bimbas rahimahullah na ipkelakiran na pada panamya tero yan apaman na malabulong igiraman to apaman na sutaw na miya sugat takataw sa ayararadian sa gyang ko to manusia paman na wad na mama amya sugat takatao na paman na ayararadian nun nagyang ko to kiadaan sa bubaya si karomanian. O to paman na adna lagi danan. Apaman na gyang ko to ay pakaasal na kebubayan niya si karomanian. Nagupaman na dinian ketigra si karomanian. Ugay nagyang ko to kaya binasao nagyang ko to pada mga tao kaya tawaniran na ayam ya tamparon na kaguwad. O di na paman nagyang ko to kaya dan sa bubaya kay karomanian. Natigo mga ulama o di natigi Sheikh Bimbas kuwa agyang ko tuwataw sa pito warao nagyang kaya kayo asider. Pito warao niyan. Ako nagyang ko tuwataw. Paman nagyang kaya sider na inilayakan sa kamus wad na paman na pamumulaan tanong saya na aya inipmanaon sa kamus na ginanso kayo adna ungan yan napkekan. Apaman napkekan ko nagyang ko ungan yan nagumaranis kaniyan sa paman na raon o di na kayo wakakaw. Uwi na inshallah na ipagpusta nubuan to na agyang kana na paman na kayo wasider o di na anto na agyang ko to abunta na agyang ko to raon yan. Neno ka wad na matausira kanuro na malon yung kung komenta na. Wanto na ipaman na maranaw o di na kayo agyang kaya sajaratul sider. Kagi inilayakan sa kamus na yabuam yato na kanon na kekansungan niyan, kayo kekansungan niyan, nagumaran niya tigil sa giyang koto kayo kakao. Na wad na mataw sir kanuron, na malunyor kami, sampay, teruan yor kami, kaanta no paman na dita no edi pamagugupaan, agyang kaya kakebulong ni sa giyang kaya paman na marata agal lagi dagyang kaya paman na katao. Na, ayaw kita tigo bimbas, naku agyang ko tuwataw sa pito araw nagyang ko to kayo asider. Apaman na gedung agyang ko to araw niyan payadukuha bihajar na paman na susaan. Kau to susaan nagyang ko to araw niyan nagyang ko to kasusaan yan nun na tugon niya paman sa agyang ko to paman na
Giyan ko to baladi o di na tugu niya sa giyan ko to kabu o di na giyan ko to paman sancha tugu niya nun sancha say paman na tugu niya nun nagyan ko to paman na siya sa iyan rao nagyan ko to sider na giyan ko to kataguan niya nun ibaratan kantano sabuta pia paman na usingat yagu sa giyan ko to baldi pala antaka palanggena na anda din kataguan kaon na napaman na teguan na kapaman saig. Kau tu teguan na ka saig. Udi na kepakaya singkat taguan sa giyang ko to agalon. Yang ko to agalon matagu kau na giyang ko to paman na siyasa ka raon na sider apito kada kalian na teguan na kapaman saig. Agyang ko to aig na tengka anak atigu bimbas saya manan yan na makapigu ka umpan. Kau tu mipigu ka. Agyang ko to paman na iga tegu na kaon. Sama nutu na pekalaan. Agyang ko to paman na tegu na kasagyang ko to paman na galon o di nagyang ko to baldi. Orian yan. Nambetian na kaon nagyang ko to ayatul kursi. Yang ko to kaya taguin kaon say nambetian kagyang ko to ayatul kursi. Agina su Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Taman sagyang ko to kaposan yan. Mapasado to mga pagarya, nambetian na kao nagyang ko to qul ya ayyuhal kafirun. Tano dini wagyang kayaw kiti ano. Betian na kao nagyang ko to qul ya ayyuhal kafirun. Nagumbetian na kao panagyang ko to qul huwallahu ahad. Nagumbetian na kao panagyang ko to qul a'udzu birabbil falaq. Nagusto qul a'udzu birabbin nas. Sa pusad na kao to. Ay manin na, batian na kaon su ayatul kursi, isumpat kaon su qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, na taman sa kapusan yan, batian na kaon man su qul huwallahu ahad, Allahu samad, taman sa geng uto kapusan yan, su qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, taman sa kapusan yan, batian na kaon man nagyang ko ta qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, taman mamusagyang ko to kapusan yan. Nagumbati ang nakaong panagyan ko to ang mga ayat as-sihr. Paman na ayat inaliro nagyan ko to kapangatao. Aginan so paman na mga ayat amialo sa suratu al-A'raf. Aginan so paman nakatiro Allah subhanahu wa ta'ala. Wa auhayna ila Musa an alqi asak. Fa idha hiya talqafu ma yafikun. Fawaqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fagulibu hunalika wanqalabu saghirin. Apaman na ayatanan ika magatos agu sapul agu siyaw. Ipun kasagyan ko to apaman na ika magatos agu sapul agu pito taman sagyan ko to ika magatos agu ika sapul agu siyaw. Samano to nagyan ko to wa auhayna ila Musa an alqi asak fa idha hiya talqafu ma yafikun fawaqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun fagulibu hunalika wanqalabu saghirin. Kapasado to mga pagarian na metian ng kaumpaman, agyang ko to ayat sa suratu Yunus. Agin ang sukatir wallahu subhanahu wa ta'ala, وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Yang ana na paman na sunos na ipun nakasagyang ko to ika 70 agusiyaw taman sagyang ko to 80 agu 2. 70 agusiyaw taman sagyang ko to 80 agu 2. Orian yan mga pagarian na metian nakapman nagyang ko to ayat sa suratu Taha. Agina sukatir wallah qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum وعيسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر
wala yuflihu as-sahiru haythu ata. Yang kanana sa surat Taha na ayatanan ika 60 agu 5 taman sa giyang koto 60 agu siyaw. Sa tanudan tanuanan mga pagarya agyang kanana paman na iputar sa giyang koto paman na pitwaraon sajarato tuneni kaywa sidr na. Yuto imbati anakaw nagyang koto ami aluitano ayatul kursi qul ya ayyuhal kafirun qul a'udzu qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Yang koto ayat sa paman na surat tuneni yang koto ayat sa surat Yunus. Agu yang koto ayaman naniya na ayat sa surat Taha. Agu yang koto surat ayat sa surat Al-A'raf. Oriyan at tigo bimbas sagyang koto akiyabati ang kaun sagyang koto ami aloy. Nagyang koto paman na tiyag ukaw naig na magin na makaon. Paman na magin mo nagyang koto ataw. Andin ni kapakay na miyanon na napigu umpan sagyang koto ami alambuon. Paman nagyang koto ami alambuon napigu nagyang koto ataw. O di na o piyamulungan na ka na paman napigu na kasagyang koto malalam mi alambuon naig. Insyaallah tigo bimbas na paman na kedad na giyang koto paman na katao paman na misusugat sa giyang koto ataw. Paman na kedad kepi agyang koto paman yan na tao. O pamagaw tigo bimbas o giyang koto paman na kiyang galabakan niya roon na paman na kailangan pa na paman na purumanan niyan sa paman na ganapan niya na makadua taman sa kadakalian nakapakay panatua tigo mala ulama tanu asusek bimbas rahimahullah. So miyalalan na bulong mga pagarya. Ayaman na ini pamang ndo ora katano mga ulama gyang ko taukit apaman na kambulong. Ini pamang ndo ora katano mga ulama. Ini pamang ndo ora katano mga ulama agyang ko taukit kambulong itano sa gyang ko miyasugat katao. So tano den tano to mga pagarya agyang ko to apaman na kini pamang ndo ora katano ron o mga ulama tano. So insyaallah na siya tano buto man na agyang kaiya paman na live tano sa ayap man na itunog tanoron insyaallah o isasampay tanoron nagyang kutop man na paman na tawa miya suga ta sungkur tigtano paman na kiya sungkuran gyang kana nabiya tiya tano na sibuan ng sagyang kuto miya suga ta katao o di na tigtano paman na bininas ataw o di na tigtano galbakataw na ginani paman na ukita kambulungi tanoron ini pamangdo tano aya kapaman na ang sa katanod ni makapamulong si ko mga ginawa tano nagupaman na makapamulong si ko paman na mga pamilya tano mga tunganay tano saya pagawriyan na kan saya nakanaba ko pamumulong o ayaman na niya nagyang kaiya paman na pumatian na kan rakano mga bulong na paman na si tano aya kinwasagyang kaiya kitab as-sihru wal ain paman nakanaba ko pamumulong nago paman na dago pa na makapamulong ugiid na paman na gyang ko to biati atano paman na mga dua agyang lagi din nagyang ko to biati atano kagiya Allahumma rabbin nas idhabil ba'as wasfi anta shafi la shafa illa shafa shafa la yugadiru sakama napkatapanganan na paman na ipulong tanwanan si iko mga ginawa tano sa balasangan wallahu subhanahu wa ta'ala sa madagalamapya anta mga day paman na miyaka kumin saya apaman adna sidra si isagi nga iya mga darpatan malutano ilain. Sa salam namis kanu mga bangsami punan tano sagi nga iya paman na bangsa tanwa si Fayrusa Mang Bisa salam rakano sang Husin si Hajin Lumtaw salam rakano si Mona Lisa si Nuraisa di Patuan salam rakano si Sambaba Asyante salam rakano san sa Datu Dakula salam rakano si Hafida Haji Said Mahid si Ustad salam rakano Ustad dan dekat niya matatagu way salam rakano san si Said Anib Sultan salam rakano si Umi at Abi mapiani ka paman na mapakatadumtan niya ko mga inatan o gusto mga amatan
Lagi diyan, gyang ko to apse kita ulon niyan, nagyang ko to batik tanong agi paman nakaptan ka agyang ko to ulong ka. Sambeti anak kau nagyang ko to bismillah sa makatelo. O embeti anak kau nagyang ko to bismillah sa makatelo na mabati akaw na beti anak kau sa makapito agyang ko to a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ginanibulong paman na inalo yung mga ulama tanong. Salam tanong si Muhaimin Anwar, si Abdul Hakim Alauya, Abdul Ghafur, si Ahmed, si Jubarwa, agus si Asnawi Matua, agus si Junaira Laila Munawara Mangundakan, salam rakanusan sa Laguna. Si Abdul Abu Firdausi Jalil, salam rakanu si Abdi Nasir, yang kaya mga pagaritano si Mahid Mala, si Walid Abu Bakar, agus si Almeida Ribugar, si Saipo Abdullah, si Najiha, agus si Jack Minalang, si GB Baldam Damiano, agus si Abdul Wahab Lumala, yang ayah pagari akan ulama katip mana di mentai, Masya Allah. Salam rakasan pagariku, wai si Alim Wasim Bakaraman, salam rakasan. Si Ahsan Mahdi Pendeto, si Haja Siti Sapia, si Abdul Jabbar Ampang, si Firisa Zulfa, nagu si dia ngayon mga bangsa tanong sa Taytay, way si Farisa Zulfa, salam rakano si Asima, agus si Abdul Hamid Puli, si Mariam Ahmad, si Yusuf Yunus, agus si Ubaida Mauntol, si Uling Darimbang Buyog, nagu si Ummu Yasin Fatma Ali, si Ibrahim Melitba, dia ngayon pagarikan na si Husin, si Saripa Baura, si Kung Fu Labay, nagu si Ibrahim dia nga si Ibrahim Melitba na Quezon City, salam rakano. Dia nga iya si Farhan Ali, agus si Nilo Kini, si Alun Muhuram, si Daadir Sisman, agus si Alan Gubatan, si Nanji, si Ali Asgar Mangundakan, si Nasir Layasan, agus si Love CH, si Akhti Muhammad Fisa Tunaini, Fisalam, agus si Oriki Hutaru Uway, kata si Abu Islam Muhammad Jafar, salam rakanulangon. Yang untuk bapa ni tanu si ku Allah Subhanahu wa taala taufik ya katanu wagi yang kutu amapia nagububaya si ku ditanu di kapangan dada si ku agama tanu Islam. Importante na miyaw saya merkan wagi yang kaya okit-okit agi yang kutu akan bulung itanu sa agi yang kutu paman na tawa piang atawan o dinagi yang kutu kesakit sa pselam na miskanu langon su kesampaian sa agi yang kaya bijutano sa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.